na kumanithia kioko chaku ni kwatia kiende kwitha gicha kwa ila na cha kwendesia na indi nthini wa usakwani ukite wachalito methena mefuthu indi nikenda wisithia mukamba na mwene nthi wonthe wa nthi ya Kenya ona ala metha diaspora nundu na makuna akure ni masakwa mutongo uloko matongo cia miaka 5 yukite kuma kibela cha UMCA mpaka kibela cha Usumbi na indi ni chumani kitu endete wa kele na nikuya ba mutongo TV ngwatu ya mukamba tukwete ama ovo onde matema kweke angaliko na ibanike na ndi wisithe na MUTETI ulawa ilite uza kuwe mutongo ulawa ilite nike na ndi maundu ala wathawa ndukesa kuka kwathwa mo ingi wisithe ya maundu maku ni maseo ba na ni wathuku mwakwena na undu walite kuthuku manyene tawa Steven mwema na yunenda tunana ni se maundu ma uthukumi wa Mwenenthi Uthukumi wendeye kwa alama kibelani na ende uyendeye nge uthukumi mo kwa alama onu wa ingi alama kibelani kana ala eu molika kibelani matuku kenda mwini wa nyanya Mwenenthi aleta uthukumu wata tweet @mutongo tvke le director mwema utumite #amuka ili tatu kende mwitano wambie na ndeto TV ni kenda tusonge pamwe ututabia Mwenenthi aleta kwetha aithukumu wata na ende mwenye ulatu na kende wa studios ya Mutongo TV eta wa Brian Ngumbi eti kivela cha UMCA ngaliko siamua na indi ethawe na kulio kwenda mukulia ethawe na comment yuko na kwikia ili teto ukiende mwitano wambie na ndeto TV na ndeni wa mutandao witu wa Facebook eta wa Mutongo TV tu live weke comment yako nengwetha ngemesoma kalibu muno ndeni wa Kilungu wa mukitata na mukitata na sa Steven nenda usisi kamera ya yes. Okay the musia isia na yumweni wetu wa Brian Ngumbi ukwiti kibela kyo asanti mwema endwa asiaisia nendo mukethia kiokoni cho mundi kwatia mwamu kanesa ona kaukwe na kavepo masito makwa neta wa Brian mutua wa Ngumbi netie kibela cha MCA cha mwawad na ende kalipo tuandamane tuene na nisia undo wa kisio kitu cha mwa na Kenya at large. Yes. Asante. Ni muvya muno mwanda musaisia kwa alangu na mandeno likanthini wa mutandao wetu wa Facebook twende no share na comment si ukite bingi ningo thangesoma comment ya kuna bandu ba kuandika watching na well represented indi changia unena nyola twena uwo muthenyana wa umundi Mwenenthi alete kuthukumwa atanundu batela methana menini nikenda usakwani utaiwe na kethawe ni akulio kwa Brian Ngumbi wisethe indi ni wayete nikenda ni wisethe ni wasungia Brian nenda witia UMCA wa mua na chama kile chama ni kitha no mbasi ya utwa mundu bunge na siama ni sethiwe sina mathina maingi 2017 nena ungamia chama na kwetha mathina ungameta chama kile na ungameta chama cha WITU okay na 2017 na isi ungamana ndika ungama chama ya na approach iwe siama mbinge tofauti lakini na lea ni ungamete ni independent candidate na asia chama nikitha na musimamo la county kana mbunge na miswada yenda ebetokethio ikazi ataithita chama tuenda mswada fulani upetutue kana obaloke ni chama chakwa ni andu mamu ni mama nengi ibandisyo mambia enda ungameta independent candidate ila kwe miswada ngaenda ukuna kula bala ngo siandu mamwezi yes kwa uni independent candidate so 2017 lao tisikivila na chama cha WITU what happened twaendio mchujo na mchujo it was not why or formality wakitio kwe kwa nati lakini certificate ya hiyo na mondo ngusu na kila chako niwe cha ukuando kuma masako matwaita makakone kura hapa yaisawe kana we member wacha iweze per constitution ya chama ilaya asasia mchujo ukuna wani only no andwala mamemba ma chama tiki la mundu na yumu kukuando eniole na mitoka maka imaka kuna kula maka unywa bu maka toa getuo genge maka kunwa kula maka unywa bu it was na asiani jai nzia jai ya kuwa mundu kisiasa akole one undu ithaoja ithoku na ayausia kuweka na siasa na asiani ngonene kethani na siokia siasa na kwetha ready kuendelea na kwetikebela okay yes ni tukite kwaku mwanda musaisia ni muvyana ndaye ndo kwenda kwa Kilungu kicha amuka va Mutongo TV ngwatano ya mukamba twende no na Brian Ngumbi na ndi etikibela cha UMCA ngaliko siamua etikibela kiu independent ende kana muteti weyongameye tumotumani mugubi kwisila ili itatu kenda emwe
no wambie na Ndeto TV nikenda ende wisethia ni twasonga pamwe na ende witumo tumani kumwe akishende ni weki ya content ni wakulia kulu yaku na ende wakulia kulu yaku ende comment yaku nikenda ende wisethia ni twanena nisema nduma Uthukumi wa Mwenenthi onthe alama ende na ulikanthini wa mutandao wa Facebook ninamuona na uyume tukini ngwetha ngisoma mautumani menu na ende kusila ile itatu kiende muitano 23915 wambie na Ndeto TV nikenda ende wisethia ni twasonga pamwe agisho utumani waku wina utumani kusila ile itatu kenda muitano na ende ni maundu meke bathokanyo nundu MCN wetha yaba kube na Mwenenthi na ende ni wetha aimwe kama maundu meta wa representation na ende alika kuya mbunge maundu meke bathokanyo sintu wetha twinene Brian walika thini wa county assembly ya Machakos etha ene thema mua makausa kwa kendo chambe kilo bangitene kuikata thini wa in the county assembly nasia pe miswada very crucial kana pe maundu maana muno Mwenenthi utethitwe alisisiwe be ningwenda twikalenthi tumanye undu wa muika witu ni wolile na ndunga wani mundu muika wena thina mo muika wena thina wa kwitha utema wiyani ni twisima wiyani manini lakini kwenzia tuseuvia tuka create kana tukaseuvia mawia ma andu ma muika na sia ainge matongo yalama tuivelana maililikene muika maitha amalilikene mona moene na andu wanini alama maybe manenge support ground kati wa miswada langwenda yetu ningwenda kuweta mswada wa andu mamuika undu tutona umain power kana tutona mokeli moene makeyunga tuseubyenzi sia mokwithukumaene nondu mawi amakwande kwa inge maivo na ine ukule tunene amuika nondu 2017 ne wiendo maine amuika na I guess 2013 usakwana 2013 ndo manene amuika 2022 month 10 years later ndo nimona amuika niki kendo kike taiso thela ukesethia amuika no woneka wina thina niki opportunities lesibo iteza kwetha si explode ukesethia amuika ne matetheka na maitu mekata bait ya kukwate kura na sia anaisiasa inge ngone sio mayetha na kwenda kutethia mundu wa muika metha mayenda umatumia okiu nikana mapike baya maendete maka manenge sindu sita wa token kana tusilingi maka mauyoke maka mauya sindu ila mebata sio nikana mama kunekula na mami no bikaba mayolo imo nasia ni o category ni kandu mamuika na miaka 37 na ni muika ubika miaka yana yebika miongo kwana na meo ya ziani miongo 35 lakini gap miaka ele it's not much temu nonundu ni obandu obuna no bonesile na sia nini sikila and mamuika mabete yani okulie kila muteti kila pandu MCA governor kila muteti no kuweta mundu wa muika utona convince mundu wa muata kana we different na ndo alangi mo weta ubo wa muika nundu ni maweta na tinde ambe kuweta no makawetengi if of course that ukabika 2027 possibly makoko wetu opo wa muika utona kuyandu maamua kiweta cha muika kitha kitofauti hata mwema ninthukumite kampuni tofauti ngaino ndethetia ngasomo nesa kisomo kisio na ngathukuma kampuni taino na nasia kati wa kampuni isuina na thukuma ndisi imwe na ndi utabie imwe nda tatata mundu ta mutongo kutia na tiandu mamu ikamea nondo na ndi kwa tunenge example pe kampuni na thukumie yeta wa Jambe yeta wa Larry Dairy Yelimuru so walikilia mwikamea na tatu iswili Yelimuru na alikilia andu atatu wa malikangilie kusila process process ila wate ya witha walk-in ila kwena recruitment kuona kwena recruitment as long wina mundu qualified na wina sindu isu uka monenge information kana uka monenge ngewa uka motabia kwetha wia matukumea nondo na muthenya muna ko echa palwa okay ni okulia okay wasia amuika maina we no ni okulia not on the kwetha mundu amuika ndana family ndatwanete ndana mbokwata responsibilities mbingi lakini babe mutumea kana mundu muka ena family ena sana sio this school na usu ena either town ena rent ya kueva kana ena sana sio sovea sia kueva school mundu ma hospital mundu ma mudembosu
in that case no lo ku deserve ya muno nasia ni nambe ya wangulia ni na mupango maondo wandu mamu of course na kuya chambe ni muika yuni umete muika no ke atumia na no ke what was the scenario is no you scenario ilu peke ndo kita priority kana ona kumaishani peke ndo keloke nenga mwana wambe na mwana wakele umonde ndo tona kwa mukatwile ba utena mbesa ukanikwata zilingi maana atatu ukaze wendete uwa slippers kana wendete uwa ngovia na kwa kupa ekindu wailete amboyu wa mutu na kana wailete amboyu wa kila chawaya kwa umwana wambe wailete onengo kawaida wailete osisi ula osukuma angetwe muno ukamunenge mwana wambe ukamunenga mwana wailete da waini okay tuinene okendo kiucha muika kila category ya ibela ila si kwetu nundu bene bya kuto MCA o senator o governor o MP o president women representative na ndo asu on then mawetete muika so we wona muika in this coming regime ya kuma 2022 to 2027 nundu on then mawetete muika pena we kwatyo kana muika no tetheka watito sisia kana itona kwithia yawe rondo wetaoneka we 2027 nasia no sio tuketho na we kwatyo maisha amenda okwetho na we kwatyo na nasia nituona omuika no utete ko kiasi ketha andu asuma kembwe mena kila nina ngone kwakwa niona no tutwange muika bantu nundu tutamandite muiko bala tukabia na undu ukekwatila bantu twikala na mathina nundu nicho kitumi ukewa umunde na une na uke kana ne kwekiwe mauthoku paana ba kila bantu nicho kitumi wona kutena mugola uyaneta nikulia mua no sebe andomena ata roughly be population ya nata mua twenando around ngili miongo ina na mwanzo okay now amuika mena percentage bakati wazo muika ina percentage ya 37%. So tona kwa semua ni percentage ya nata ya muika alama tena we ni yeyolo ni around 70%. 70%. Ano sepe ya muika tayari mata namba bika kuthukuma be mo school be ngemeliu na be aspect ngona tunene ya unemployment na unemployability. Utona kuko kese ya mundu amina from fonda ende ya kusoma na kana kese then skills ya ulo kwendeka. Kindu kiwo utona kuhando atokese ya peandu mate ya ndike lakini maina skills maina utoika wako matona ya kuthukuma mondo la mekwendeka ta for example nebe kwendeka miana ya halimu lakini ukese ya peandu around either masomeo mondo ma kutoa ngali kana onange maisometa na sia penzi ya kadhaa sia odili na ndwasu nenda twimanda nzia ya kutethesia andu ala matena ukwati wakwena kwende ya kisomo cho onala maminete school form 4 tene nondo wethi ya pe mundu wa kwatio masomo neza lakini etha tena pina wa kuendea na masomo chakeli asu mateo yani na maina skills kana maina utuika maisome maina makosi masome penzi ya tutono zeubia kuandiko mawia mo nina pando ndinena ndita sera sia kwa nanazi ate keka silanga situ nembukwa na nondo nekuana ko yuwa mbwela yuwa na kwa uanesa toye invest kana toye tumia mbesa nini toye wa machine yeto ya pump kewu na toye sisi hapa labe yulu ngalikwela yekeman toye wa matangi toyilela bwolo na toye ke pipe toye kone yake wu matangi ne mayuso na then toye tunga kewu ku wandoni tumeselelie ko omesi ko ondani amaito anau amuikasu no tubange umonde tukazia kisioke twema kitongo na twemanda soko wa kitongo na toyewa na muhi ketha ni tina wa mwe yumwe akoka ne loli na yoka na kilo chake akuete umonde twitha twebia salani nondo kitongo chuketha kihitethia mundu athime wa kilo ni kilo cia nondo na akanengwa mbesa ciake no ese ethia twibanda kindu uniform market yetha yethina okay penzi ya mbinge tutona seubia mawia no no kuli otubu ba kubanda ukakese there amuikalama matukwano menda mawia specific
na menda mawia matu no post mitandaoni mundu ofisini kana mawia mo twanza na yuko kokete program tesu no kese thia amuika kwana na culture layo maikwenda kulikanthina wa kindu take na sia ni kalana muika muno na muika we desperate kana we tayale kuseovia silingi balawe no ni methona kiu lakini balaji babiketwe na maisha bala mabikete gokolia niweze kana mundu wa muika no mina ona muyo takwata silingi 50 nula ekwitikela kuona mbesa size ubwe bandu na ndena sio ale tukambelo bau asuange makono alange mambe yakokela mati nundu ona yesu ela wokie ko waende kana ndonde wethe ya tukoka twikalende tumabundisie maelewa kila cha ilete kwa na lama ilete tujambe okay tuimene osterisi ne okulia pe bandu ngaleko ngaleko sia makwene wokie thia pe usi webu nando na mana wakiu mambe obanda na wese thia pe plantation ile thia na wese thia pe kindu kita forces of demand and supply wese thia maleu maingiba mathoa ni matono thia na maleu maingibo kese thia onamwe titamana kwata kunduma etha matwa ba masako maitwa maligiti yuswa na mundu nondu ena leu wakwe na bu ena sukuma nda uthi kuthwa sukuma ingi uko kese thia uleu no tawana ngeke amondani kana kese thia uleu ndatonota bandu ikindu kiuna cho utona kudili nacho ata ni mwabanda na inyonde mwena sio kuba imundu wete muane nini na yesa apply kenyekani chakeli twayange wayo tuitwe na yange wamu at large mutu yo twasia twa supply ke wo abanda kitongo usiwe twatia kitongo juo nikiyana mazakwe ekaken twauma butwenda ngalekwelenge maybe twasie ni twibanda nana ngalekwelenge twasie twibanda malu ngalekwelenge sindu tofauti na tuijua nitu manda market tu manda bala si utewa wese ethia tuetha na challenge alafu kila kingi kitongo te perishable kana kijana ngikame tuke ni chuma weka iwe kombe kikezo tewe bindela ya ilete lakini kitha kikwete mbesa na tuyenda kikwete mbesa tuithe ne binda okiendeo me kiende ku grow kiende kunene wese ethia etwa amandi soko wachi endo isu okay ni okulia county allocation ya masako tha yanata bikia ya abune 10 point something billion. Yes. Okay. Ni kilungu ke ni budget ya nata itona kukonoza uyosu weta. Wa kwiki matangia su kuima kwikata. Per project kedha ni imwe per project approximate 200,000. 200,000. Yes. Kwikata. Kuwa pump na kuwetangi na piping. Yeah. Gilima ele ni enough. We will buy a tangi ya 10,000 liters. We will buy ila yuma a tangi ya 10,000 liters. Ila yuma around 70. 50. 50. Pump no around 30,000 na piping. Lakini no isi ndo sia silikali siwa au direct nila through procurement na procurement. Tisu nisi dhana allocation nisi dhana mbeza mbinge mono. Gilima ele no kuona ito na kwekati? Ne grant rate wa procurement and purchasing management. Na ni procurement practitioner na nini sikilango nena only thina wa siendo itweka nondo sitha na interest ina percentage chando fulani twetumia mbesa neso ndo bailete mbesa isu ni otutethia na kuthukuma kila kingi kiumata itegemea na distance ikembu apewa basanga maybe no pay challenge lakini ketha no bandu bateba sa muno palo supply 2,000 can work very well. Okay. Kila kiumata no area ondo jiki. Okay. Yeah. Project isu itono kwa ibindana hata ku materialize. Kila kitegemea in any project ni ondo andu me willing kana me tayari kuweka kendo. Isu ni one of your flagship projects ilopani ya kuambia in case wasakuwa. Isu ne mwe tuezizia maundu alangi memwe mathiwe na mathina maingi. Okay. Ni ukao kese thia no aliga county assembly na wese thia akoma governor bado methana manifesto. Makasi nenda kwa kakithicha bamba nenda kwa kakithicha kawa sindu sike bathukanyo. Na ni wese be recurrent expenditure. Wese thia nime kuiva Uthukumi na sindu cia muthemba usu na ndawa sibitali ni na koko kese thia pena mismatch between
manifesto ya kuta MCA na manifesto ya governor na ma project alama nene ukwanda kweka ma account yonde lakini wata MCA nondo representative kisio o kinini wena miradi la kwanda kweka lakini wese there na poka peda pena mismatch ya project ya MCA na sia governor ile nene na ukeseda nde kwanda kwa allocate mbesa kwa miradi yemwe la menini enda kwa mbose bani na sindu ino nene sia the entire account kendo kiona cho wa face wana cho tono deal na cho na sia kendo chambe Biblia kula sia mukatembe hata eli makatembe hata matesen no sio uketha na ibinda ya unena na governor na kumwelezea maana maki onaketha ndeu kunenge chonde kila uenda kana onaketha tibinda ibinda yokete no isi yetha paria yetha budget kwa mwaka ono embwe oneso lakini ikala hiyo ndi muonye sense ya onaketha ti mwaka ongiukesa ikaki wethi atwatethia kila kingi tuyiutegemea mbesa cia serikali sioka ntegemea basi no ngina tumande mbesa anza donors na andu ala me tayari kututethesia lakini usi andu ingine masi au na kindo kiuma mino le kibela nikiona ka nasia emasi au wakiputnesa ni masi au lakini nyendasio asui mo masi nyendawe already when a donors already pe andu me willing na me ready kulika katika kisio kitu kutethesia no metelete tuminoza kuani tukwa totongoi matutethese Uthukumi Mwenenthi ni motivation yo ni chao menda ko mutethese niki na ti profit making affair na sia ni thitwe na ni na andu ni thitwe na relation ni thitwe na andu tunena nza kum ibinda yesa pa ndito nanza na uwisi ni kwethiwe kuteko sio ukeza ithia in most cases especially andu ala menza ni mesi kana ni mwita gwa mbesa asika kuna kindu na kiyikunika kwa wisa ithia bad meigwa moyo maithukuma na mundu ula wutongoi kwa unene sitwa kwa totongoi ona muma kambauka mone kila kiende na maitutethesi kundwe na utoni wako thukuma na mauta mbito tuwa mutongoi you know pe mistrust thiwe na ni dunia yonde mwenye amini 100% lakini obailu posi ndo twekangite namo bezi ndo twekite pe malelo tutemete pe malelo twekite mara chemutheke chemutheke belelo we utuyosumbuete andu mono kwendaka na netwa mobilize yandu allow well wishes ma utuyusu na ma tutethesia tweki yandu mara uzuni dona nandu madonate ye meki ya mara muonde weza ithi ya kwembua na kutembua ndo imeotembea nesa among others ya kostie mbeza sianata ndio tabia specific kama unondo yeka wa ina bit panini mpaka ba yuthela. Okay, hypothetically speaking ukathi na oise there ondo utwese kana MCA ende thae na ilobia sia kesi ya development fund na oise there governor lawebo for example muthie kwigana na no ikule na kule timundu ngokese that ela polika brigade waisi wethi ndone wa mawia ndeo ndo kwika even Martha Karua ilawa minister arizaini nondo asia nde kwenda ya kuyamba sia Mwenenthi ate Uthukuma ukathuke the say there ndo kugana na governor hypothetically speaking to optimistic na wasindano kugana na governor na wese there muthie kugana na ndo kwata miradi na ndo kwata anything eto no tuma twaye kendo enende makuma mu no resign kana wende no ya mpesa kana utona kwikata utona deni la kendo kiyoto na siate chambe andu mamua manenge kivila maketha na wikwacho na op nene palani na witha undu wao matulango na witha undu wao umanya masia na utamendesia mena wikwacho wenu ndetiawe nundu ni manene ngathio Mathukuma kila chikivo ndio na kitumi kisio miaka ila Nthukumite na ila ndembete
Ketha nina menenji Uthukuma nandu o ndenesa. Ndio na kituma nduka kwa mano angava. Lakini niwe siniki hapa ni lika na makwe ndo beki mpaka na chape ne niwe chape ne na kiuna nichuke tumina atatie kwa avoid siendo imweten. Kila kituma kiuke yethewa muno ni mesimamo ya chama. Kibama zako ne chethe iwe. Netwesika na alama ni betu 2013 mpaka 2017 pe ma MCA meano ndona ma ukitie ngabana myaka etano na kuoko yai kwa kendo na kemwe matuma andu mala maza kwete maithina maisafa nundo maendie kwa kitangava kana kayo kitaithe mumanda nzia wenisile ba na kwa nisile ba mukamanda bala moyo komani nikana wana mwandu maku matete kwa yibo kita andu maku nduka atetheka na andu maku maika atetheka nongi na twithe tuyatongo we are leaders anongi na twithe tutona ikalandi na tukasija bamu we must sit down and reason together for the nondu wa kuona andu maito mahitetheka okay ndambiro soma otumani nondu otu tunaze kana MCA enda na budget yake ni ukulia katwa mondo alama tona kwa mua uona iyo input kana undo tona kuchangia kwa kunota what percentage nondo tona kwesele ndo 100% tiwo tona kwa mwake la kwekwa pay public participation na muno pay allocation nondo na pay public participation pataye kwa allocate budget na isu ka account assembly na mama governor how much is you doing what percentage your influence na sia mubango wako wa ondo wa usisia kila kike kwa mua nenda niseovie komiti ya mua chama cha nzama ya kuunga ya mua ya anduonde alama ile tekalande makasisia kilotui twina kunano na ulawa ile tonengo mwana wa mbenu na ulawa ile tonengo mwana wa kelno na twekalande twamina isu public participation twekalande twamina nisio ndo isu ile na ile totwa county ngayu inenea tukamana twenengwe mwana weba wako Uthukuma kila tuke Uthukuma ekeba kila kiunengo priority na nwesi committee su report kwako na committee su meet maoni kuma kwa kola kwa Mwenenthi lakini we you link between and also on the end kwa governor so we influence ya kundene wa kindu kila faina okekwe kwa ndene wa ward ya Mwai etase titiwe MCA da na influence ya what percentage ya like kwekwa MCA nda ilete na influence ya nondo in fact influence yume kwa Mwenenthi ni always kilenda kwekwa kila ngweka nyino ku ne representation but nisipe ila decision ya kana kindu nikikwekwa so tasi Mwenenthi okay Mwenenthi ni wa mwa na niwo represent wase wa Mwenenthi but nisipe play olonge ula ni governor ula ni wa kwa mwa so you tasi ikwatani na Mwenenthi ni wa represent Mwenenthi but you pay governor ula ku implement kindu kiwa nenga na budget so doing influence ya MCA then wa decision is either ya nata ndo pesa ndo imo utono twa kalionewa pesa ndo ingi utono newa ngane wale okuliako we manisha influence kuma balane kuikwa governor kana ikuma kwa Mwenenthi kukabalana you influence kwa muradi fulani kuweza kuimplement eka yu ku influence Mwenenthi kana governor na say for example nenda kithi mua so nena influence ya nata kithi chukizo materialize ki implement we say the mua be kithi tani MCA na sia influence ya kwa elite either no 100% yesu ya Mwenenthi to nengie influence yake menda kithi nyina kwa na ile to utumia na ile either 100% ninga skume kithi cha keucha Mwenenthi lakini ti we make key decision no they make yake decision at the end of the day you kiuni chongo kola sia ndo tutumwa ninyo ndo the mwena 100% we na key decision maker so you then 100% is influence ya MCA to na kwa yana MCA kwa governor kwa muradi tasi tuito yani governor na MCA influence ya MCA to na kwa yana either 50-50 ngaba na ilete ombethukisia na kwa na ilete kumwelesi okay sawa Aaron Wasiti well represented na ende mamake take look as watching na ende evangelist ukasi hapa pamoja when coming MCM award kiongozi tuko na wewe hata wakikutisha aje na ende Joseph tukasi incoming MCM award kura
twikite kikabuni cha Brian Uthukumi Mwenenthi yako sia mutongo imusio na indi Francis ukasia following na indi kakitisi ukasia following isune kusila mutandao witu wa Facebook mutongo TV na indi ningwana kusoma utumani wako mukubi kusila ile itatu kenda mwitano wambi na Ndeto TV nikenda indi wisethia ni twasonga pamwe na indi ningwana ni mutongo TV isa kukala wani thank you na indi mutongo ima mukata okay ngona mutumani maku ende na utumana yuni kulia Brian pe ndo uka ukesa ugethewa ndo wasia we mundo wa procurement anoma nao uko na unless and wasia ndo unless mundo ena interest mbese ni wito na kwamba tandinwa budget ya no ukesa the ata kwa kacho cha kanzu kana cho ukesa the akina millions ya nondo na lakini mundo cho yaka kwake uise the itumia ongilio ya na 50 maneli ukesa the governor no kwenda kuonenga muradi lakini yakuya muradi ono nenga pilot kwa the percentage yakwa ya nondo na kwitila ka percentage ka nondo na nikenende we say there ithio then to the kantheno wa muradi usu na kuwa se wena mundu na discipline na wena integrity okay say there qualification ya kuna wa muradi nekana neto utila kendo then wa muradi usu utonekata ni wese kwanana na meo ondo na kuya ni procurement practitioner ndwa ilete kuthukuma na county we MCA ndwa ilete kwa mistake yambe ne kwambolika uyuka thukuma nayo ndwa ilete either na interest na uthukumi wa yitwe wata kuna muradi ethawe andu magu maise nime kwenda cho na we wino muradi usitwe kana muene pe kwa cho alafu ngava ne kwa ngionenga muradi no twa kwa nthini wa ward yaku no we say there nitro ko exaggerate a budget nikenda we say there nyine na kwata kile pe process ya kweka kunenga na services isu na either ye competitive kwana na meo na kwana na kila serikali elete ika kindu chuti tingava na waelete kuweta nembesa siana sio yutumika paelete unenga no mwana wa andwala meka akiu makoka maka assess na maka unya kila mundu akanenga na hesabu yake anengwa na ne wese andu amone wese ya magavana ama ona thukumya masili ama public servants and ona enendene mese kana mundu no ka kese ena contractor la wake akamuya we ichabid na we ichabid ona thaye na chao ikiambeza sia nondo nane ngwesa kunenga na unenga etha choki na unenga cha 2 million ni na 1 million thini 1 million isuni wa kwa kacho yune wata kendo cha mthembozi wese that ni atumela process ya ilete kikatiba lakini ni kendo ki pre-planned mbene na okay wa yunenda muradi no tunenga contractor fulani no ku apply lakini tuyemonenga na no nenga muradi no ni kumaanisha kana ningwetha njenda kendo thini wa muradi usu mwema yes peke ndo neki ya change begins with you kana ku maubandiliku makambe ya na kuwe mwena yuki uyu cha ando kuongela mbesa ni kana makaseubie mbesa sio projectin kiune kindu kati wasindu ilambangite kwa mboiko kitatuole ungeyula wa Mwenenthi isune mbesa sia Mwenenthi si dha yolwa tuyelete ukuna project itano tukakuna project itatu nikana mundu andu ai niyo meanondo na matetheke meki mbesa sia project ilendi nonginata muikana andu alangi me believe kana Kenya nongina ebinda yoketa ye Kenya na waba to miradi ngaba to miradi niki ndo kwenda ku support system nyokulia twekala na ine nikana mumo wingebe lakini vela mili na ine kwa so waba to muradi aya kila kingi peke ngengine nsi muzungu asosiai two wrongs don't make right kana makosa ele mais kanu usio so no trade miradi na penzia ilanzio wale totume kuonania kuleana na kiu no trade miradi na integrity integrity is important for any human being na it will speak your future no you what trade miradi na integrity wale akutia legacy ndeno akisio cha kila nasia penziela utumia nduneza ukita mundu nduneza the direct lakini penzia na mweta wa diplomacy kana kutumia nzia oya ombola wele siwone ni uthoku wake na wemwe ndwele ya project wabika mweso
asia project yenenganwe nenengu andu alame onengu makakune lakini wandu ekuna okay wandu wa second ndio keda times ye wamwe ne wani nake netunge million yakani me nenge imundu nge yakeke amutunge million nyende kethi wapo nikena niwo wamwe niwo representative wamwe nyiwe kendo neki ya nenda kuya kila chakwa ni mandate na UTA yako na nenda andu makwa makaya kila ni mandate ko wase enda imwake nywe bora andu mamu ematete nundu yitha yimakosa na nitha nathara andu mamu pe project yukite ndazi nundu be mundu ya mbesa yikaetwe wacha walete kama ete make na maithi maye lakini wendu kata ndikethe ni umwe kana part and parcel ya asume ko ikakukita ilete okay one of the devolved functions kana miradi ya county government ni malelo pe malelo meba wa identify it lelo unenda kwikana na uona unenda kana go malelo magetiyo mbika mweso nondo muya yonthe ne yenda kwekwa kendo niko need lelo pe lelo mwe min umete katheka ipa akatethia stage ukaimbaka ukayukwata ni chamacha ukayukwata ni chanda usune main road pe ukakwata ni cia lelo unge wamu usune main road wile tetha wete mwa na kwiki wa maramu wemendeine na nenda muno kwana lelo suelami pe lelo ngimi umete kuma kathome ukathi vota ukayukwata ni cia another main road kuma kwa mautio ikoka ba katomani wile take kwanza usune once nondo kwa uga ndweseleka pelelo umete katelembo ukaime kuyo ukaisoweto ukayukwata nisienge kwa amwe wile kwetha wemendeine wa yete mwa ukeke wa maramu na patoneka in future lelo isusi yeke wa mara ilelo nembinge tukatwika yetu tala sio ndei lazienda kwekondo nembinge mo na ndino manifesto yakune kwatene wathanete malelo na MCA muna wodi zina tamasako 40 muna ward 40 na kila MCA na wathanete malelo nyokulia wona ni percentage ya malelo meanata ni percentage ya malelo meanata then wa account ya masako matonyote mwa then wa regime no ya miaka 5 what percentage miaka 5 etwa ile at least tukeka 50% etwa ile teka okay say so kila MCA kwake ni wake malelo nusu nusu ndikwa kila MCA nondo be mwemasa kwa matetha na interest ya mwenende lakini na balaba but in a perfect situation okay say there are 50% ya malelo ma account ya masako ni matemo ni mailete okay na we represent mwenende wa masako no wa amua no kwetha bado we represent mwenende wa masako yonthe ndo ketha wa nthini wa county assembly so nikindu kiba kimwe bangite either kwekia mswada kana kweka nikenda wisethia oneka mwenende wa amua eweka muswada usino akata cross Machakos county yonthe na ndo onthe mama sako ni matete nenda kuona license ya biashara si regulate yeto kana si pambesa ila si ileta ndo ma biashara na bine na biashara siende kwa unenda kuona mswada nenda kuete mswada wa tuisie to make sure kana ndo ma biashara maiba pesa ila matwana kuiba nicho kitumio na biashara ingesie mingi nondo waisia license yo si yo lomo ko ila maleta kuiba nisi umuthe maiba siana itegemea biashara na itegemea ondo ya net nondo waisia biashara ni nita salon kana butchery kana whether ya ilete evangeli 5 na kwa mwaka ngili 5 kwa mwaka na oyethi ya biashara siende weza idhi ya kwa mwenende kena the na hicho kitumio kwa na biashara mbinge sie mbinge oyo na wenda kwa na percentage yana tukawala mbeza isu na tukawala na tukamapete ya 30-40% metha matetheka nikana namo wese ithi ya nima generate nima tuse upanja mbeza ewe zwa binga biashara twende kwa nanga na yo revenue le collector ni county ya Masako na yo na yo isu ya ole kamwe kiumu tungia nacho iyo leka at the end of the day kitaongeleka nondo twitha twainge banja biashara ondu tuolete biashara ni revenue ye kuoleka twa nenge ando moral kana twa mine currency kupingwa biashara muno revenue ye kitaokera lakini twa man discourage twa ende yakokelia nini mende yo vinga na mbeza izusi court oyine banande 2017 wale kwata ticket ya chama cha Wiper wekera na moye nambe ka siasa netele 2022
lakini nondo andu ni maina op na maina we kwatyo nakwa mambe yaye mambe anonginya twende independent way na makolania sai binde kuve muno na twathi twakile na ABC na tonga matu independent candidate na ethando minima kuiye kana nima kwata mbau kweki wata wale usinda kibila kyo na sia kula izo itana andu no matatie bala mai matata na nina na manengi enda ya kukwata kula ngilile na we mundu na we fresh we mundu nende yambe ngilile mwe andu meana twa andu kenda na Brian kana mbasa ogie namba 3 na kula ngilile so ne chao kila kyo kuona thia kana no tia ba namba 3 utie mu namba ile na utie namba 1 omwe na yo ke namba 1 na sia asutweta sia vindai namba 1 obo no galele kevela na iwezi kila wikite nende na wa namba ile ndevo ni wa kiesi ya za thukanga kwa uninyi ni namba 3 yu ni na namba ile ni na namba 1 na nengi namba 1 ona party la yake lakini mwene ndio ndo neno ndiona so ni chao ku convince kana this time ni ngumbe na sia ni ndembete mu kuma 2017 siasa ya Zalanda uma siasa ndauma ground ni the ndembete tujeka miradi nando twetetheani sia bala bethina na yumpikia ya buba bikiwe bandu na sia kuma nambe ya siasa mwema nonete wendo wose nyo andona umanya kana andumena wendo nago wona mambe ya kukutethesia hii siasa Waya muka kwasia ukona mundu wako ni azima wendete siazani ngaleko iba wendete nao ni sawa ingo utumia tusidingi twa mauta ukethi ongili miongo 5 miongili miongo 10 uili uka kulwe mundu Brian posters mbona sia kudena hizo sio na yewe ikiye aka nkamuya bado no sio niendeo manda aka ukuya tuma pisa umetuma masieto umethenele 3 ukona poster ngili 3 ni sia yetu ukakulwe ngewaya bana yinene ukatumewa ukakulwe ngewapie public address ila ienda aitangazite ngaleni yakwa ona tse yakwa ni mundu wambiye lo ndo tangaza ukokokosa andumagu makayima katangaza na maitunga kila kikitwe ona wathi winetwe ndai basilingi waendie wainondeze kula wine iwe nate wene wasuwe wathi olotembea winete nato nonete wendo wose nyo kwandu mamu ndisimonete chao budget ya kwete kibela cha UMCA pe mundu wambiye women repetite na this around 20 million ndisi million tianara kwete kibela cha UMCA mundu atona kwete na budget yanara itidip neyo tegeme pe andu matumete mbeza munu baamua witu makawe andu metu makamanenge mbeza manenge makobisi na ni matumete mbeza nye ndio lilikana muthena na thi umua ngomba nyandu ni manenge mbesa ni manenge metu ni manenge cha kondo ma appreciate yano ndo kukwethukesia yeye na sia pe kinduketa wa appreciation na be kinduketa wa bribery umonde twauma ba twakoma na bantu twayangewa na muyanenda mungu atesi na mutie slingi thiana na mutie copies na mutie mutu niswe mbesa syako mundusu atumie milioni 5 syake umete ngusu aketha na ngoya kwenda Uthukumi nundu nutumite mbeza syake akona atumije mbeza syake na ne wauye kibela so Brian atumia budget yana atakwete kibela cha UMC na sia budget ya kwa nini muno no ngilio tamano manini o mano atatuana ba ku print post isusi on there quick ya margin poster na ku yatinye na print baka margin agent pe mundu na mbe yenge wa agent akatekea kila kindu chonde na munenge budget ya agent netelete anenge mbesa isunebe agent ndina atumia stingi kwa ndo etha wena mbesa ukwenda kutunga na sia ndina mbesa sia nketha ndenda utunga na atumie cha siasa okay Paul sia mwasi siata Paul sia mwasi nenge Brian 61% na langi mayana isu 29% no kwitikala na nasio ndile nasio muno nondo nenezigezi yondo latest Paul sisinesi aikundieva inetawa cha isi no nangeta 61% yongo endo kutavya yetwa chao pe ndo yetwa nengo kutavya twa ni manawe te sample population ni mana methodology la mana atume kukwata polls isu mana neni nando bando mana nana kuma party ya mwa yondo ndo dile
na maso people ne ona aya ikule tuketwa mina 2027 wesini wa andu maketha maiko na kurengi basi na wasa kuwa ni ta MCA wa MUENI nicho kindu kimwe andu makaulilikana nacho pe vindana nena na governor bado wa Migori ambia pe mayumeta o bado pe mbui wanenga andu sia ng'ombe sia yeye si andu masieta o bado nicho kindu kimwe ukwenda ukalilikana na chogese andu mawetu kana cha wetwa mundu no kusmile na ililikana Brian nendati na kiuno chonta basi ya nende la twakoma namu nenda manenge utongo matuko kenda na miaka yesu ingi 5 mayimbe kana na kwa Uthukumi na 2027 yesu weta MUENI ndika okanzi ground no komea nenda mandonga kebela kilange ethanigite malelo ne silanga basari gewaya health ngewaya kila chonde MCA wa ileteka nicho kikatuma mayona nimeundunga kibelane kana maika ndunga na nishua mwema makandunga kwa tunangike ndo kemo practical kwa ndo kalika na chondo maweta makasmile nenda kusisi nenda ku make sure netwenza silanga isu to make sure netwa facilitate Uthukumi Mwenenthi especially in farming to create employment kwa kalilika na muno na masilanga nikana ngalilika na wana ku create employment kuseubia wea kwa andu alama tena we okay pema undu wange maingi muno ngalilikanwa okay izo niyo nani okulia pe kindu kitha ana thina kwa atongoi na kiketa onenenthi ukesethia whether we mutongoi wapitila bumwa ukethia kwatetwe masati tuthoechei twikata pe na kana katena skulu be mundu umiwe nzoka susu wakwa mabula make ni mathelile general ne wezindongo manje sendo sike bathakanyo kesetha kwa to masati kelangaleko na kino kino wesethia atongo ingi maikwendo thi masokoni makega kwilingela makeko thi okwo ukethia mundu cio ayamuka pe andu yana meile bukwake mekonda sendo sike bathakanyo na mutongo ini Uthukumi wa serikali pe musalo la weba wa lakini bezilengi si allocate wa ki budget na projects kindu kiu mutongo atono deal na chota ukesethia ndanone kata wikitie enenthi muno na ndanathine muno nundu ena musalo la wake wako kama ndo make lakini sindilengi sika na budget na bai budget ya kutumia vale luna na sia kila inesi atongo imasa kwa aingi maenda makeka ala makesa ukaone kwa yala yemwe makati na mebu ndeizi mesa ukanundu mekale binda ya sama kati andu tusilingi na maisio kama etie kalenge nye nundu nethetwe na andu azu na maembe tasia nenda ngai ya lakini sindu atweka MCA enenesi nenda ninubwe na uniuzu twekoma ni obusokoni weekend izu twekoma ni ulongi undu tunekala otweka letu pe mabatala wete weni mundu ona ku atapazo no level eka MCA level ukona we bata ukawosa na unaitha wetumia gusu ya kumbeza ila siako MUTETI basi mutongo ile kwa escas ndailete kwa size aye mutongo ndailete ida ateoneka aye ni ani tikela saa ondo nekala nyene nekia na nenda kwete kendo to kibathukanga kwa uo kekala ngekala nando pa kwa ba na kanisa no akwata new responsibilities kedha ni kanisa na mukaenda Israel ngaenda kanisa ndio leo ila ni kwa tena nithe ni kwa tena lakini ila ni na munyanya paima na mani ngevithe kana ninge kale bantu okay ebinda nithe na mwana onena na ndo mako fair enough continuity pe miradi ile otona kwa ze we establish it yekitu ne regime la hivyo ukwenda kuendesia nikenda ndikaungame ile ya Uthukumi Mwenenthi mua pa project na sia na miona na etape project no nieno ofisi wa MCA no sune kwa chewa kiwo wathela project ile ngino lelo wala miweke to kuenda vota bake thine kuenda vota ni mheshimiwa Ngunga na ne kwachia ni wailete ida we muthelu ubike to bando lakini ne kwachia ni malocate etamamini sino zio project ila no nimu ne azia mua twendete kwambia amount wewe okay na tukone nondo masama tuni madhala na ndo sisi kamera ya matuko from matuko ni thanda tukana na thanda tu mondo asio the madhala ndo makomana wakeli kwa sisi kamera ya utavia mondo amua kintu nienda utungi ando ma muvea we mwana nondo wa kubikia bau
ne mutungia muvea muno ndo utembea nakwa na ndimwekwatisia ebindesio twethe ina muwe ebinda ila twetha tweko na kula tutialete mithenya thanthatu mithenya zuthanthatu tutsakui utongo yula wailite na ndi umuya musaku utongo yula wailite ne muya musaku Brian Mutua Ngombe nikana aeto utongo yula wailite nikana tuonia alama tuyobo kana andu mamwe mailite Uthukuma na mailite Uthukuma anzela yailite. Asante andu mamwe ngai amwathime. Thank you. Lastly, nondo direction beto mina na nto amina. Peke ndoke mwe ukwenda kuweta na ndina ukoli. Kwenda kutabia mundu wa mwe. Kana kwenda kwasi. Nenda kwe andu mamwe. Ni tayari na nene yumetie kuona utongo yula wailite withi wa wimwe. Thank you. Asante. Bwana Brian ni mubyana ndayo ndo vika studio ya Mutongo TV ni toana na nyata manondo mwenendo wali Uthukuma na indi etha enende mamu makaonenga kipila nduthi kwe kondo waweta sure nikenda ndukathi kwe kalambunge ni oise kuka 2027 no ni muvya munonga inakwa nose. Asante na kiwa ikwathima. Aya, amen. Katavi wasitie kethia Mutongo la ukite Honorable Brian Mutongo mbino umwe nye tumwe kwetie muno Dennis wasiti in na ende la yukasi avamo pamwe na ende evangelist yukasewa incoming MCA mwa ward kiongozi tuko na wewe sana ni muvyana ndaye mondo museisia nondo waseisia na ende maonene ya maituma Uthukumi Kwa Mwenenthi tumaende sindi na mitandao itu ya mekumukanili @Mutongo TVKE director mwema tutumite #amuka na ende ili teto ukenda muitano nyeneta wa Steven Mwema ni muvyana ndaye nondo wako seisia ende na kuseisia Mutongo TV na Mutongo FM kwa mavo maikidhie makele mabuti matema kwe kiangalia kona yibane tuko manasa monza ngikwetia vilingi wa mavoti kwa tene na ndikimitu mamabo kuma kondo kwiki bathokanio ende imwe kwa imwe maito elesa baje alete methana thantha nikenda ende enenthi makone kula ne maundu meba enenthi mekwasiana atongo imabangite kwikata maundu asu onthe ni samonza cia mavo mausa kwani 2022 kwa UTU Wanesa.